بسم الله الرحمن الرحيم. أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، وسأبغي الفجر لأيامي، وأطبق ديني ونظامي كي يظهر. Iskan wa miamarat yayana kalakkan yusuallah satitu wakal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalakkan yusuallah satitu wakal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ubakkan waki mamatay pananggilay ni iba ayak karautarkan wakapatay. Nakanabakan titu mga muslim. Mana niyan na maintain na niyo kinanglan na ma-maintain abugintaw ka muslim sangkot wading kakataw yawanto na imasaw kapatay na pinanggila ka uban na sumagada masa ban na sumagada kutika akana baka titu muslim kaya may kakuan na kaya patagang kakapatay kading kakatawan one day kapakatali umauto na baka no mamatay tigwala kana baka no titu mga muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapiti niyo atau apangi maliniyo so taliwala mana niyan na suwagama. Pagisay sa inyo suwagama wala tafarraqu ubak kano tutuyanga. Ubak kano belag-belag tutuya nga udi na sigumpara sangka iya kapang gelbakan yung agama. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarda lakum thalatha wa yusqitu lakum thalatha yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yusqitu lakum qila wa qal wa ida'atal mali wa kathratas su'al. Mata nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam ikasusuat ikububayarkan Allah aging kayat lubtad nagu ikerarang itiandrakan watanto mambu ngkaya isa at lubtad ikububayarkan Allah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a akap simba niyo ko Allah sa diniyo ipanakutos sa maitu mana niyan na pipi niyo sa simba amat tulabus si ko Allah api kaito yan na pananggilay niyo baka tumpok isu Allah si sangkana mana simba malagi do si ko simba api siya katawan antawa ka simba o pagtaw diyo mong siranon. Ibarat yan na suka puasa na piyadid nami puasa saya na puasa ka na ukid nuto magagugang kad na di ka di makapuasa sa kab sukman so kisya parang kumarata ako kisugong kumapya ako kapubingit so parenta na simbay niya tumpu-tumpukon sa mga tao at diniling ka na nagkagagas kabu diniyan nagkagagas kanubuhay sa kapamilya kanubuhay sa kagrupo kaaya ka kagaganan na saktanod na magingin palubay ni usawkit hindi nyo mi panakuto suwallah o mga simba malagi do simbo pisyo katawan ang tawa kaso simba aya apong galbakyan na sudin sumaging berat yan sa politika wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ikadua na ikasuswat trakano wallah magisay sa kano si kuwagama panggalbakan niyo suwagama alagi keno sate manalawas syara'a lakum minad dini ma wasya bihi nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Ini panginsanar kanu wallah paggalbakan niyo sa agama salagi do kini tinan niya nun kuno sa kahay Muhammad so Ibrahim so Musa so Isa dia so ulul azmi minal anbiya mga popuroy daradat ko mga anbiya alaihimus salatu wassalam ini sugur kanu sa agama lagi dang kutwa kini sugunun sang kutwa mga nabi ami nga aloy Antoni buntalo to
an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ipemayan digiu agama isaisakan au beniwat tigian ubakanu masagum parak sangkana sulda agama. Gitu isa bapasu agama na tanto niya na ini panguyat sumangaukit mangalalan sa kaysay sa mga Muslim. Yang gaya kaysay sa mga Muslim disiran mga susurang, disiran surang-surang naya po na naya nakapupagariya udiyaya makang giginaway sa titua kang giginaway giran kisurungang kaya agama isa-isa siran selagi dengan kaya kamamasa itanul gitu isa ba patantua ini panguyat agama kaya kapupagariya so Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamati bimakanihim minallahi subhanahu. Qalu ya Rasulullah tukhbirna man hum. Qal hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ صلى الله عليه وسلم الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mata-mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam adna titu mga tao adna titu lumpukan uli na mga tao apad ko mga uri penuh Allah kena besiran su mga nabi yagu kena besiran su mga syahid yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamati bimakanihim minallah kena besu mga nabi kena besu mga syahid ugay ikasih sigisiran o mga nabi yagu su mga syahid sisang kutwa alungan na qiyamah sabab ukapuru apang kataniran si Allah subhanahu. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum. Tigira na ya Rasulullah inungkar kami di penutulawan tawanan ay kisigi yung mga nabi ay kisigi yung mga syahid pukasang kapan ko mga nabi na so mga syahid na seko normal ang mga tao na didnaw na mapura pangkata nakapatay seko Allah ang kaya ka syahid dia mga syahid yan ay kisigi na ng kaya mga tao manhum ya Rasulullah ang tawa ini qalahum qaumun tahabbu biruhillah tigu Rasulullah dia na mga tawaya aming giginawai si ruhullah ala ghairi arhamin bainahum ay nasum min afna'in nasi wa nawazi'il qabail lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah mga tawat tigu Nabi apung ko kalilida pagtaw may mga wako pitikan o pitikaluksan kasumiyong ko agama kanabaya katiti mo iran agudiran di kang giginarawi na bapantag sa katutungan na amadisyo wala amwalin yata'atawnaha go kanabaya katiti mo iran na disiran din giginaway mag-isay sa siran na mga tamo kadiran din bubugayaan kanaba katutungan na yan kanaba kang bagi-bagi sa tamo mga tawa kanilida tawa bugingin amia mangawa seko biti kanu piti kaluksan na sumiyong siran sang kaya ruhullah mga tawayasi sa lungan na maurina kelak so mga taon di sirang kelak septi siran sang kutwa ka kelak sa lungan na mauri maka pembuku so mga tao sa lungan na mauri sang kutwa ka pengukum nang kaya mga taon na dia yang maka pembuku tanu dan tigu Allah kamata na sumangararani ku Allah na la khawfun alaihim wa lahum yahzanun dapangan demiran ko bubulusiran depan abi pembukuiran ko kaya kay pusaniran tahabbu bi ruhillah din giginawa is ruhullah tuniptiruna ruhullah biya kata na yan kanaba katutungan na yan kanaba kang bagi-bagi sa tamo mga tawapad ko kalilida tawang berang-berang miya mga wako bitikan o pitikaluksan miya gisay sa ruhullah. Qala Syekh qawluhu tahabbu bi ruhillah fassaruhu al-Quran
Ngkaya tigyan na pitero yan na ruhullah na ya ini usay siyo mga pausay nagyaya sa Quran. Buong ko mga tawang burang-burang amyawa kubiti ka nakapapantagan na sumiyong siran si ko Quran na miyagsay sa siranong. Faqala al-qadi arada bihi huna al-Quran liqaulihi ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina. Dia yang kaya katiru aruh hayat dia na mapipikirun sana sa Quran. Miyagi sa isa siran hindi ginaway siran sa Quran. Summiya bidhalika liannahu yahya bihi al-qalb kama yahya birruh al-badan. Ayat dia na kiyabtuy ko Quran sa arruh kagiya so mga puso maatay na ayay paguyag Allah na sa Quran. Ayakap kuya mo puso matay adaw so tadem-tadem ko Allah na sa Quran. Mau uyag-uyag so puso ko katatago no Quran sa lagi do kaw uyag-uyag badan sa katatagoon niyawa. Wal ma'na annahum yatahabbuna bida'iyatil islami wa mutaba'atil Quran. Ayat tiga na manaw to na mata nasiran na minggi ginaway biyag isa-isa mi papagarya si kudi kang gelbaka ipinulon sa agama Islam wa mutaba'atil Quran na usukaw unote o pandua no Quran. Kenapa mga tamu kapung bagi-bagiin? Kenapa kang bata-bata amadan siga kay isa-isa? Miyawa kubiti ka no mga kabail di kang gubernur piti kaluksan kamiyag isa-isa siran ku agama uunutaniran sa Quran. Wa khulasatuhu anna as-sabab ad-da'iya ila tahabubihim huwa al-wahyu al-munazzal al-hadi ila sawa'is sabil la shay'un akhar min al-a'rad. Etiyan kiatin san saya na ayabangin sa amaka tutulud kiran sa diran di kang giginaway kagi ikay isa-isa sira kay isa-isairan na suwat tigyan sa wahyu al-munazzal sa wahyu ini turun agiuto sa Quran. Agiyo ya sa Quran maka pengguna na ukiran ko untula penggelbakan untula lalan untula pagukitaniran ko lang na diran di peluba na kamapyaan kana tigyan ubad na sakti mampu uri na may tubuangan na pedas sabab adiran di kaya kakay isa-isa ang kiran ayak kay isa-isa ang kiran na agama ayak kay isa-isa ang kiran na sulalagu Quran yang kaya titu mu'min al-mu'minu ilfum ma'luf wala khaira fi man la ya'luf wa khairun nas yanfa'uhum linnas. Suat tigu nabi su mu'min na di melulubas sa ukit ami pag-isa-isa min ginawa iniyan suplian atanto amal buda yung ginawa langwa na ukit nalalangan niyan sa makwa niyan so pagari niyan na ginawa naguri paradus kanyan repare-para dua makip pagarya peluba sa pagarya agu makip peluba a pagarya masipet tanwa ya mga pagarya na di sumala langwa na belam benukay say sana kuda nakisambi unsutit dua ka kang gidinawa upuna ka na mapikir dia kan di peluban saw kita mi pagarya kan sakano sa titwa ka pagarya na mato na ng opisya katawan nagu mapikir opisya katawan na repare-para dua ko din na daw pagkabalang benang ko sa kapagi ko ako pagarya na did na rason sabaya di mga pagarya may isa-isa mga muslimay enuaya di may isa-isa mga muslimay kagyaw man isa na babalawag niyan sa nang kutwa katakamu kaambu kap maratabat ang berang-berang abalang benang titwa kapakat aling umaw kay isa-isa o di na ang tiginaman wala khaira fi man la ya'luf dan nakyat tigu nabi mapi aku tahu adi peludubas sa ginawai aya mapi aku mga tao na so mga tao amalay kiguna malay kinggeguna sikup diyan fa ba'dun nasi yaqulun antum tufarriquna bainal muslimin wal kalamu fi at-tauhid yufarriqu bainal muslimin fa naqul إذا كان الكلام في التوحيد هو الذي يفرق فهذا تفرق مطلوب النتيجة mga tao aya kabasairan natijina kagis kanuna pugu parek kaniyo so mga tao
Yang kaya di ikam bicara sa istrekton sa agama, kung maswitan ako, titwa pakasan agama. Ibagak tanwang kaya mga karibatan, ako mga lulu agad tindig si ko agama. Yufarriqu bainal muslimin, napko parik yan sa mga muslim. Fanaqul, idha kana al-kalamu fi at-tawhid huwa alladhi yufarriq, fahada tafarruqum matlu. Tigyan na maptirutan sa mi pantagsan, na may kasukap ng bityara ako tauhid. Kapakatin di ko titwa kay sa isang wala, kay strikto aksi ko agama. Nagyanan na pakaw parik. Mapakapumbilag yan sumamagpada. Fahada tafarruqum matlub. Nagyanan na kay nakamblag kau parik akinanglan. Makikinanglan o agama. Inoto, lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama farraqa bainan nasi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Kagitigan na sunabi sallallahu alaihi wasallam na miya sagung parakyan su mga tao piya kasinggaya iyan su benar agu suribat na adna keruma iya miya kambelag adna magari miya kapagawata adna beta-beta mimbubuno ay biuno wata suama iyan sabab sangkut wa kaya pakaraya gu tauhid. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na minit payak yan sumadi dia mga tao sa ikuribat al-ijtima' fil bid'ah wal kharaf was syarqiyat fahada ijtima'un ma madmum. Nasukadi dia mong seko mga karibatan seko kapanakoto seko mga bid'ah fahada ijtima'un madmum. Nagyaya nakatitimu aya kay isa-isa aya papawingan wa agama. Waya kikita ako mga tao na so kapag istrikto ako agama apakadaan so mga karibatan nagyanan ikakupare ko mga tao nagyanan na kinanglan wa agama akaw pare kang kaya itulad wa agama kaysa-isa na kaysa-isa ko ruhullah si ko agama si ko Quran wallah subhana kagudin may isa-isa so mga tao kuribat at taman sa bangkit na piya may isa-isa so mga tao matatago kuribat na di bakas lang sa maliwanag. Wanaqul man arada tauhid al-muslimina fa aydina fi yadihi. Tigina mapterutan sa mi pantagsan nasadin sa tao. Akabayan sukay sa isaw mga muslim. Na ayat tanu ugupan. Fa haula'i alladhina yuriduna tauhid al-muslimina kama yaqulun. Yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhid al-muslimin وحدوا العقيدة بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ngayon tigyan ng mga tawa diran diterun. Ayat na kinanglan na may saysang kaya mga Muslim. Yuqalu lahum in kuntum turiduna tawhid al-muslimin wahidul aqidah. Ngayon tigyan na mapterusang kaya kipa na naguntaman na din galabak sa kaysa-isaw mga Muslim. Nakaswi kano sa pagisay sa kano o titwa akidah. Akidah koreksi ko agama Islam. Bi an takunu jami'an ala aqidati at-tauhid alladhi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya buntalo to atigyan nambeloy kanwa kalangwa niyo na may saysa kano ko tauhid agdinan suminit taling umaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahidul aqidata awalan wa'tasimu bila ilaha illallah thumma wahidul hukma bima anzalallah farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pakai saya saan niyo so tindig ko sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahidul hukm pakai saya saan niyo so pagkapunan na hukuman kasoy kanu ko kitabullah wa sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum turiduna al-ijtima' wa wahdatal muslimin fala yattahid al-muslimuna illa ala hadha. Basta titu wa kebabayaan niyo amay sa isa sa mga muslim na dudinaukit aya buokit akakisay sa mga muslim na mag-stricto siran si sangka iyami aloy Quran agus sunnah. Wahdatul aqidati wa wahdatul marji'. Satiman at tindig agus satiman pagendudan wa huwa al-hukmu bima anzalallah
wa wahdatul qiyada agina natigian so kibada na hukuman si kuinit turun wallah kitab wa wahdatul qiyada aguso kaysay sa mga muslim sa leadership madyamong sa mga muslim sa leadership si ko kapuguluan ko mga muslim na madyamong siranon mana niyan na makapentos sa mga muslim sa tituluan nirang o kababaluiran ng mga muslim yayay mana question mark o kapugintaw mga muslim akam bunin limbaga mga muslim sa Pilipinas na digin uluan na biyak kamu yanira na pagungutan nirang o kababaluiran ng mga muslim wahdatul qiyada wa dhalika bis sam'i wat ta'ah liwali amril muslimin hadha alladhi yuwahhidu amral muslimin ada tiga nalalansan arwar sa kapamamakin agu kapangungunutan miya pento uluan ng mga muslim agi ida question mark ino mga leyok si sulutan tiga na inuang ko masusulutan kakagi muriat tawa ko lagi daya kapapatutang ko sulutan sa hindi ino mga leyok si mayor tiga na inuang ko miya mayor kagi yung kaya demokrasya sa Pilipinas si gubernur si antawa inuang ko sansesan kasabab sakataya siya kito tigyan na di paguduan ko ng kaya organisasyon namin siya ko kabubaluya mga muslim sa kalangwaniran antay ulwaniran da yang kaya pabakin nagupungunutan nagiyasuluan ng mga muslim agiyaboy satay mananganin alalan siya ko kaysay sa mga muslim did na salakaw giyaboy satay mananganin kaysay sa mga muslim kaya gira pumimikiran so satay mananganin nautalo kata pumimikiran natalo pamikiran na sanggi buah pemikiran nang sanggi buah pemikiran na magbubuat na di sumalaad na makapumbulang-bulangon na ya buo kita sateman akay sa isang mga muslim na munot siran sa sateman na uluan api kialo yung kadang na pemikiran na san sa ikiniyaw na uluan na gyutuirak o mga muslim wa'tasimu bihablillah jami'aw wala tafarraku pagisaysakan huwag mawala ubang kanu tutuyangan gaya mga pagariya ikiatin sa nun maragna tanto matiya prasis kang kaya mga muslim na piya masayran so pamikira western concept makaw masaya so biruy bangalan na ron meron monot siya gitu makaw masaya so binaningi bangalan na ron man mamunguta sa bed na ron sila monot sabi sa pakaw man na roniran pengguna roniran lalang agang kutwa kamapian niran na umanan nakaro adi di pengguna ni kaya buat sulutan sang kutuay ngeda sa kataw man to na geto nakatalawa sulutan andun sa itu dito mga muslim na pagkaw may eleksyon niya katulutan sa uluan ko demokrasi na pembubunutan saya na pendedapatan saya na pembagi-bagintan saya ang kanatandun mga muslim ya kinangalan na may sisa si kuruhullah si kuagamawallah miyawa kung berang-berang akakadna niyan kasumiyong kuruhullah ay kitabullah so Quran ron siran miyagi sisa agi busyati mananganin mga pagari ang gani siya ditiro na iptigumpiatan sa dunia sampai sa luwa na mahuri giyab sa satiman sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam akaw unuti ko Quran wa hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. لن أنسى إسلامي لن أبقى في ليل ظلامي وسأبغي الفجر لأيامي وأطبق ديني ونظامي